Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci emisije Intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Testa Šanović. Naš današnji gost je profesor dr. Jovan Deretić. Gospodine Deretiću, hvala vam što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama što ste me pozvali. Danas bih želeo da vam postavim pitanje vezano za albansku naciju. Da li su Albanci zaista poreklom Iliri? Ni govora o tome nema. Ja moram da vam ukratko izložim poreklo tog naroda. Prvo ovo pitanje imena, jer se oni pojavljuju pod više imena. Oni za sebe kažu Ščipetari, a mi kažemo Šiptari. Nema tu ništa pogrdnog. To je na njihovom jeziku Brđani. To je obično ime. A stranci ih zovu Albancima po imenu Kavkaske Albanije, odakle su oni poreklom. Oni su živjeli na Kavkazu i u to vreme kraljevina Jermenija bila je velika kraljevina, držala je taj deo Kavkaza i iza Kavkaza. I ja nisam to znao dok mi jedan Jermenin lingvista nije objasnio. Jermeni njih smatraju jednim svojim plemenom, jer su oni iz stare Jermenije. A drugo, u današnjem šiptarskom jeziku ima veliki broj jermenskih reči. To niko nije istraživao, niko se time nije bavio. Da nije bilo ovih Jermena, ne bih to ni ja otkrio. Kako su oni došli do mešanja tih jermenskih reči? Zato što je Jermenija bila kulturno i administrativno napredna, jaka, i onda su ta plemena koja su bila pod vlašću Jermenije usvajali kulturu, jezik i tako dalje. U 8. veku došlo je do ratova između Arapa i Hazara. I linija sukoba bila je na Kavkazu, baš tamo gdje je Albanija. I jedan broj tih Albanaca je prihvatio islam. A onda je 730. godine jedan hazarski princ po imenu Bardžil ušao u tu Albaniju sa ratnicima i naredio da svi oni koji su primili islam budu pobijeni. I oni su morali da beže. Nešto je pobijeno, ali uglavnom su bežali gde? Kod Arapa. Arapi formiraju dve kolone. Jednu šalju u Siriju, drugu u Saudijsku Arabiju. Kolona koja je išla u Siriju, gubio se trag, ne znamo šta je bilo, ali ova koja je bila velika za Saudijsku Arabiju, oni su Brđane sa Kavkaza, stočare po struci i po tradiciji, naselili pokraj mora u pustinji. I oni to nisu mogli da se snađu ni da opstanu. I onda su ih Arapi prebacili na Siciliju. Sicilija je bila podeljena između Romeja i Arapa, da bi pojačali muslimanski život na Siciliji. Iz Saudijske Arabije na Siciliju doveo ih jedan njihov vođa koji se zove Azeri Imer. Veliki broj današnjih Šiptara zna za tog vođu i za njegovo ime. I onda su Romeji uzeli deo arapske Sicilije i tu baš gdje su bili ti Albanci, onda oni su nastojali da ih pokrste, da ih uvedu u hrišćanstvo. Nisu bili potpuno pokršteni, nešto jest, nešto nije. Dolazi 1043. godina. 1042. godina bio je veliki poraz carigradske vojske u Srbiji i taj poraz je izazvao nerede. Pa je onda komandant romejski
na Siciliji i Južnoj Italiji, Đorđe Manijak, digao svoju vojsku da ide na Carigrad da uzme vlast i poveo te Šiptare kao pomoćne čete svoje. O tome nam lepo piše i svedoči savremenik, očevidac Mihajlo Ataliota. I on je došao ovamo na Balkan, iskrcao se zapravo u Draču i krenuo na Carigrad. On bi uspeo da uzme vlast u Carigradu, nego imao je nesreću, pao je s konja i ostao na mestu mrtav. Kada je on poginuo, oni više nisu imali razloga da se bore. I onda ovi Romeji su prihvatili njihove vojnike iz Južne Italije, ali nisu htjeli da prihvate na svoju teritoriju ove Albance, nego su ih gurnuli nazad na teritoriju Srbije. Oni su tražili od tada od Srba da im daju neko mjesto da se nasele, nisu mogli da se vrate natrag Siciliju, jer su im ovi Grci zaplenili lađe s kojima su došli. I Vojislav im određuje mjesto Raban. Raban, dosta pogodno mjesto za stočarstvo i izmjeradnju, ali slabo bilo naseljeno, to je u podnožju planine Jablanice i oni se tu naselili. Mi smo ih po Rabanu zvali Arbanasi. Znate. Oni su tu, uglavnom, njihovo zanimanje bilo je stočarstvo. Živjeli su na katunima, gajili stoku, srpski zakoni iz srednjeg veka i iz Dečanski i cara Dušana njih štite. Niko od njih nije ugrožavao ni dirao. Oni su imali pravo da napasaju stada svuda, samo nisu imali pravo da prisvajaju pašnjake. Plaćali su travarinu u srpskom dvoru, u grlima stoke. To je bilo više pro forma. Tako su oni živjeli u Srbiji do dolaska Turaka. Kad su Turci došli, oni su se setili da su oni ranije bili muslimani i onda mi smo Turci. Proglase se Turcima. Turci, muslimani, imaju sve privilegije. Za raja, hrišćani, raja, nema ništa. Nikakvog prava i nema ništa. I onda su oni počeli da se šire u srpske zemlje, da otimaju, boga mi, kuće i njive i tako dalje. Turci su bili dosta agilni u njihovoj državnoj administraciji i kod njih se znalo šta je ko je ko. Tako da 1455. godine Turci su izvršili popis stanovništva na zemlji Vuka Brankovića, to je Kos i Metohija. I to se zove Defter, turski Defter. Original se čuva u istorijskom arhivu u Istanbulu. Ja imam podatke iz Deftera. Evo ovako. Bilo je na Kosovu i Metohiji 480 naselja. U tih 480 naselja bilo je 12.985 kuća. Od tog broja 12.840 kuća bile su srpske. Vlasi su imali 75 kuća. Albanci 46 kuća na celom prostoru. Onda bilo je 17 kuća Bugara, 5 kuća Grka i po jedna Jevreji i katolici. Na celom prostoru od Prokletija pa do današnje granice Srbije nije bilo šiptarskih naselja. Oni su bili u srpskim selima po kuća 2, što znači
da oni tu nisu predstavljali ništa, jednu manju manjinu, može biti nešto oko 2%. Ovaj turski defter govori da oni nemaju nikakvog istorijskog prava na Kosovo i Metohiju. To nije njihovo. Sve što su oni posle uzeli, oteli su od Srba terorom na jedan ili na drugi način. I danas govore da se povuče neka granica, da se deli Kosovo i Metohija. Kako, po Bogu ljudi, da mi delimo šta? Svoje da delimo sa nekim, jer oni tu nemaju ni stope svoje teritorije. Znači, mi treba da im damo kao poklon, pa da nam oni daju nešto od tog poklona, pa da im mi damo veći poklon i tako dalje. To je luda kuća, luda priča. Ja lično podržavam izjavu naše premijerke gospođe Ane Brnabić, koja je izjavila: mi ćemo priznati Kosovo ono što jeste, autonomna pokrajina u Srbiji. Nikakvo drugo rješenje se ne može naći za taj problem. Da i se daje srpska teritorija na poklon, ne dolazi u obzir, to Srbi neće prihvatiti. Neka autonomija može da im se daje, jer mi, slušajte, mi njih ne progonimo. Dajemo im mogućnost da pošteno i mirno žive u Srbiji. Ako neće, pa ima, brate, Amerika im je olakšala ulaz u Ameriku, pa nek idu. Razumete? Sad, priča kako su oni poreklom Iliri, to je prvi put izmislio i objavio jedan nemački istoričar Hans Thumann 1744. godine. Zašto je to on objavio? Pa onda je Austro-Ugarska i Nemačka, oni su radili na stvaranju te albanske nacije i sa ciljem da se stvori jedna kneževina koja bi bila pod dominacijom Beča, Austro-Ugarske, jer je jedan broj njih prihvatio katoličku veru, nekih 10%. I onda su oni računali da ih privole da svi oni prihvate katoličku veru, postanu katolici i da stvore jednu katoličku kneževinu u srcu Srbije. Onda trebalo im je dati neko izmišljeno pravo da su neko i nešto, da oni tu imaju nešto da traže. Onda je ovaj Nemac njih proglasio da su oni potomci Ilira. Nikakve podbogom veze oni s tim nemaju. Ni etnički, ni jezički, ni istorijski, ni nikakvi. A zar njihov jezik, recimo, nije srodan ilirskom? Nema ni govora. Kako može bude srodan kad oni nemaju nijednog naziva za more, za lađe, za ribolov. Oni su čak od Turaka uzeli nazive za ribu. Jer su to ljudi koji su živjeli na visokim planinama i nisu imali dodira sa morom ni morskim stvarima. A stari Iliri su bili moreplovci. To je jedno. Sve što su im pripisivali kasnije i ovdje u Beogradu, jedan broj naših profesora, to je sve bilo nategnuto i izmišljeno da bi se njima nešto udovoljilo. Pa ne možete vi udovoljiti. Oni su jadni se uhvatili za to, pa su svojoj deci davali imena Ilir, kao da će s tim da dokaže da imaju veze sa Ilirima. Mi smo Iliri, razumete? Mi Srbi smo Iliri. Ilir je drugo ime za Srbe u Rimskoj imperiji. Ja sam Ilir. U rimskim dokumentima iz 12. godine posle Hrista moje bratstvo se naziva Ilirskim. Razumete?
Nemaju oni nikakve veze. To je 1000 godina kasnije, kad su oni došli u Srbiju, nikakve više veze sa starim Ilirima nisu mogli da imaju. To je što se tiče toga. Drugo, ja sam malo se bavio i proučavanjem njihovog jezika i jezika plemena na Kavkazu. I šta otkrivam? Imena brojeva su vrlo interesantna i vrlo jaka. Ja nalazim da imena brojeva kod naših Šiptara i u Dagestanu i još na nekim mestima na Kavkazu su ista. Bato, to ne da diskusiju. Razumete? Jer vi imate naročito za broj 1, za broj 100 i tako dalje, i tako dalje. Razumete? Ja sam to napomenuo jednom prilikom. Slušajte ljudi, oni imaju ista imena brojeva kao i ova plemena na Kavkazu. Ne možete vi to negirati. Drugo, prisustvo velikog broja jermenskih reči u njihovom jeziku. Niko s tim nije bavio. Znate, a ne postoji. Postoji veliki broj jermenskih reči. Jer oni su to doneli, tamo je bila Jermenija. Znate. I onda se s tim manipulisalo na razne načine. Naš problem je u tome što su svi naši neprijatelji njih upotrebljavali kao oruđe protiv nas. Svi, ama baš svi. I oni su navikli. Kad god se neko pojavi ko je protiv Srba, oni mu priđu da bi iskoristili i tako dalje. Pa ne možete, gospodo, vi još u 15. veku, vi na Kosovu i Metohiji niste imali ništa. Apsolutno ništa. I vi sad kažete da je to vaše. Razumete? Ne može. Sad, to su naši odnosi. Onda ima jedan deo plemena iz severne Albanije, srpska plemena, koji su u vreme Turaka poturčeni, pa su onda živeći sa Šiptarima tamo proglasili ih za Šiptare. Ima tu nekoliko plemena koji nisu etnički Šiptari, nego Srbi, ali se vode kao Šiptari. To važi za Kuče, onda važi Krasniće i još nekoliko njih. Samo je pleme Nikaj iz severne Albanije pravo šiptarsko pleme. Sva druga su uglavnom srpskog porekla. Njihov nacionalni heroj, kojeg oni to slave, Skenderbeg, je srpski plemić. Razumete? Cela njegova porodica, svi su mu bili Srbi. Ja imam fotokopiju pisma njegovog upućenog Dubrovniku. Čovjek govori srpski, piše srpski. Razumete? Sad, istorija je nama falsifikovana i na osnovu te falsifikovane istorije stvarane su političke teze protiv nas. I ovdje, sve do mog povratka u Srbiju, nije bre niko smeo da pomene da neko kaže da Šiptari nisu Iliri. A to je nebuloza, to nema nikakve veze, ni s čim. Razumete? Ali je to njima davalo neko istorijsko pravo na deo teritorije i onda se oni grčevito toga držali. A u stvari, cela današnja Albanija je srpska teritorija. To je srpsko pomorje. Berat, šta je Berat? Beograd pod Tomorom. Onda šta je Elbasan? Svetigrad. Svetigrad je bio dvor kralja Jovana Vladimira. Skadar. Pa Skadar je 1000 godina bio srpska prestolnica. Razumete? Nema tu ništa njihovo. Ali evo ovako. Mi smo
istorijski ubijeni u pojam. 4 srpske prestonice iz srednjeg veka su danas van Srbije. I što je vrlo interesantno, Srbi čak i ne znaju koje su to. Ne znaju kad su bili ti gradovi srpske prestonice. A to su Skadar, Split, Trebinje i Skoplje. I sad neki duže, neki kraće, ali to su 4 grada koji su bili prestonice Srbije u srednjem veku. I danas u Srbiji niko to i ne pominje, niti zna. Pa to ni jedan narod na ovome svetu ne bi trpeo da ne traži svoje prestonice da budu u njegovoj državi. Amen. Jer to nije pitanje da li je to naše ili nije naše. To ne može da se diskutuje. Ali treba da postoji jedna nacionalna volja, treba da postoji znanje, svest, da ljudi budu upoznati, da znaju šta je. Mi se ponašamo kao neki naslednik jednog bogatog dede, čiju imovinu mi razbacujemo i raspršujemo na sve strane. Mi se tako ponašamo. Umjesto da čuvamo, prikupljamo, mi otpisujemo, razbacujemo. Nije to naše. Amen. Evo vidite šta se dešava sad u Makedoniji. Ja nisam čuo ni jedne izjave od strane političara Srbije po tim pitanjima. Ali možemo li mi da ignorišemo šta se dešava u Makedoniji? Makedonija je srpska teritorija. Kada je Srbija ušla u Jugoslaviju, Makedonija je bila zvanično priznata srpska teritorija. Amen. I Srbija je to i oslobodila 1912. I ne zaboravite, slušajte, to Skoplje je prestonica cara Dušana. I to je takav nemar, to je tako ponašanje kod nas, kažem vam, kao neki pijani naslednik bogatog dede koji sve rastura i razbacuje. Ali ko su bili Iliri u stvari? Iliri su Srbi. Ovako. Pre hrišćanstva vrhovni bog kod Srba bio je Ilija. On je toliko bio široko zastupljen u narodu da ga hrišćani nisu mogli izbaciti, pa su ga proglasili za proroka i to je Ilija 22. augusta. Centralni hram boga Ilije bio je u današnjem Splitu. Velelepni hram. I onda okolina Splita se zvala Ilijana i ti ljudi koji su tamo živjeli u toj blizini Ilinima, od toga su ih nazvali Ilirima. Taj hram Rimljani su srušili u toku vremena, a onda je Dioklecijan, koji je Srbin, obnovio taj hram kao svoju palatu. I Dioklecijanova palata danas u Splitu, to je hram boga Ilije. To je iste proporcije, isti temelji i tako dalje, samo što nije više bio hram boga Ilije, nego je bila Dioklecijanova palata. Što se tiče Ilije, znate da je Jerusalim sve do 800. godine posle Hrista nazivan Ilija. Jer je car Solomon zadužio Hirama, kneza grada Tira, koji je bio veliki graditelj, a i putovao je i išao svuda, da mu izgradi lepi hram u Jerusalimu. Hiram je došao kod nas, prekopirao hram boga Ilije, izgradio u Jerusalimu i s tim što je još Solomon ga ukrasio. I od tada, od Solomona do 800. godine posle Hrista, Jerusalim se zove Ilija. Niko to nije znao.
A znate vi ko to svedoči? Arapi. Arapski pisci, arapska tradicija. Znate, koji su tu bili, komšije živjeli tu. E sad, mi smo imali prijateljske odnose sa Jevrejima koje je Nino Belov odveo u Egipat sa gornjeg toka Eufrata i oni, dok smo mi držali vlast u Egiptu, oni su bili privilegovani. A kada smo mi izgubili vlast u Egiptu, onda su Egipćani njih htjeli ili da protjeraju ili da ih naprave robovima, pa su oni morali da beže. To je onaj Mojsijev izlaz. Gdje su otišli? Na Sinaji. Ko je tada držao Sinaj? Srbi. Došli su ponovo kod Srba. Zato Netanjahu kaže, mi smo stari prijatelji, još iz vremena Rimske republike. Odatle je znači ta opaska. Ja. Jeste, mi jesmo bili prijatelji. Nema sumnje. Bili smo prijatelji saveznicima. Veliki, široki tragovi mešanja srpske i jevrejske kulture. To je nešto što se ne može ni zapostaviti, niti negirati. E sad, Jevreji znaju, a naši ne znaju. Zato što Jevreji vode računa o svojoj prošlosti, svojoj istoriji, a ovi naši niko ništa. Razumete? Kad im se nešto kaže, onda on okreće glavu, ne vjeruje i misli da ja nešto izmišljam. Albanci vole se da daju žensko ime Teuta po ilirskoj kraljici. Pa da, naravno, daju sinovima ime Ilir, Teuta i tako dalje. Jer da bi kobajagi prikazali neku vezu. Jer oni, pazite ovako, oni su, možemo slobodno reći, pali s Marsa. Došli su sa Kavkaza preko Saudijske Arabije, Sicilije u Srbiju. I oni tu nemaju ništa. Oni su došli na tuđu teritoriju. I onda oni se grčevito bore da nešto se zakače negdje, da bi oni rekli da oni imaju neko pravo, da imaju neko istorijsko pravo, da su oni tu od ranije i tako dalje. Ne vredi. Nema tu da dokazi su nepobitni i neoborivi. Ali to prolazi kod neukih ljudi i kod njih, jer oni to podržavaju, naravno to prolazi. Evo, na primjer, sada Haradinaj kaže, ja ne razumem kako sam ja musliman kad su moji stari bili katolici. U stvari, on je prešao na katoličku vjeru. Kada je bio uhapšen u Francuskoj po poternici iz Srbije, Francuzi su ga pustili, oslobodili, nisu htjeli da ga izruče Srbiji. Zato što je katolik. I ovo što se dešavalo sad u Parizu, to je sve u vezi sa tim. Jer oni i dalje, to je politika Vatikana, koju je vodila Austro-Ugarska i Nemačka, pa onda posle nasledila Nemačka i Francuska. I to je to. Ja sam slušao reportaže na francuskoj televiziji u Francuskoj o Šiptarima. Kao najveći njihov kvalitet koji im se ističe, to je da mrze Slovene. Znate. I onda mi je bilo jasno, u početku nisam mogao da verujem. Prisustvovao sam sasvim slučajno jednoj raspravi 1995. godine u Skopju između jednog francuskog diplomate i Šiptara. Šiptari naručili neke verske knjige arapske, islamske. A ovaj francuski diplomata je grdi što su to naručili, što oni ne naručuju katoličke knjige. I ja pitam tog gospodina, gospodine, ajde recite mi otvoreno, zašto vi podržavate Šiptare protiv nas Srba? Pa kaže, to je jasna stvar, 10% od njih su katolici. Znači, sve je tu ista linija. I
to je to. Pa Rugova je pozvao Šiptare da prelaze na katoličku veru i on je sahranjen po hrišćanskom običaju. Znači da je Vatikan saveznik Albanaca. Kako da ne? Kako da ne? Glavni oslonac. Ovo što rade Francuzi, to je linija Vatikana. Znate, i vidjeli ste kako to ide. Je li iz tih razloga Tači pozvan na komemoraciju 100 godina od Prvog svjetskog rata? Jest. Oni rade na tome da pridobiju da većina njih postanu katolici i da se tu stvara jedna velika katolička država na teritoriji Srbije. Ali Enver Hodža je dosta insistirao na tome da su oni Iliri. Pa mora, slušajte, oni mora za nešto da se hvataju. Šta će da kaže? Da su niko i ništa došli iz neke uhojebine sa Kavkaza i da tu nemaju šta da traže. Onda on, naravno, vatao se za to što je ovaj Tuman rekao, napisao, da su oni kobajagi poreklom od Ilira, da bi se dala neka podloga i neka osnova. I oni se za toga grčevito drže. A toga nema apsolutno ništa, to nema ni govora. Nikakve veze pod Bogom. Ni etničke, ni jezičke, ni istorijske, ni kako god hoćete. To mu je to. Sad, oni su praktikovali korupciju i danas to rade. Čujemo kako pokušavaju da preko korupcije dođu da budu članovi Interpola. Znate, podelili 6 limuzina, dele pare i tako dalje. Oni su to od uvijek pomalo radili, manje ili više. I onda se nalazilo ljudi među Srbima koji su nešto rekli, napisali kako oni žele. Znate. I to je to. I mi imamo tu jedan broj intelektualaca koji su podmitljivi i oni im gurnu pare, a onda oni tamo pričaju da su Albanci, Iliri i tako dalje. To je kod nas, nažalost, poznata stvar. A da li je Skenderbeg bio Albanac? Ne, Srbin. Čist Srbin. Po ocu, po majici, po svemu. Apsolutno čist Srbin. I on je bio u rodbini sa Ivom Crnojevićem. I Ivo Crnojević je učestvovao zajedno sa njim u borbama. To je jedna srpska vlastela. Odakle je Skenderbeg. On je dignut bio u Janičare, pa se tamo pokazao sposobnim i onda su mu Turci dali čin i dali mu taj naziv Skender, to je lav. Znate, jer se on pokazao tamo u borbama kao sposoban. I to je to. I onda se on okrenuo protiv Turaka i borio se protiv njih. Nema ni jedine crtice koja osporava srpsko poreklo i osjećanje Skenderbega. Nema ništa što može da osporava to. To mu je to. Skenderbeg je bio u srodstvu sa Crnojevićima. Jest. Bio je tu jedan brak između dve kuće i u ratovima Skenderbega učestvuju i Crnojevići. Ja kada sam bio u muzeju u Skenderbegu u Albaniji, u Kruji, tamo je na mapi
albanskih dinastija koji su bili saveznici i dinastija Crnojević uvrštena kao albanska dinastija? Pa eto. Eto. Znate mi gdje su bili Crnojevići? Cetinju. Cetinju. Pa da. Oni su ih upisali kao Crnojevići sa onim ku. Pa da, naravno. Ako se neko iskilavio, teško noseći, ali niko se nije iskilavio lažući. Pa Crnojevići su bili u Žabljaku, pa su iz Žabljaka prešli na Cetinje i podigli tu dvor i crkvu. I reći za Crnojeviće da su bili Šiptari, to je budalaština. A šta je sa ostalim figurama iz albanske istorije, recimo sa Lekom Dukadžinijem koji je napravio njihov zakonik? Leka Dukadžini nije Šiptar. Oni kažu da je došao iz Raške. I taj zakonik koji je napravio, on je u mnogome kopirao Dušanov zakonik. I napravio je to i taj zakonik za njih, ali oni sami kažu da je Leka Dukadžini došao iz Raške. Tako da sve što oni ističu, glorifikuju, to je samo napumpano radi propagande. Propaganda. Kakvi su bili odnosi Srba i Albanaca u srednjem veku? Pa mogu reći da su bili dobri. Oni su bili stočari, mi smo ih čak nazivali i Vlasima, jer smo mi sve stočare nazivali Vlasima. I Srbe i druge, koji se bavili profesionalno gajenjem stoke. A oni su gajili stoku i bili uglavnom na planinama, pa kad su bile jake zime i snegovi, kad nisu mogli da opstanu sa stokom na planinama, oni su silazili u umnije predele među Srbe. I ponovo se vraćali na proleće. Nema nikakvih podataka o neprijateljstvu između Srba i Šiptara sve do dolaska Turaka. Oni su imali svoj način života i to je to. Albanci su ratovali dosta za Osmansko carstvo. Ma kasnije, oni nisu ratovali, nego to bio je baš i Bozluk. Išli su za turskom vojskom, pljačkali, plenili. A kada su oni prešli meru u toj pljački, pa su to upotrebljavali protiv srpskog stanovništva, bilo je slučajeva kad su Turci slali redovne jedinice vojne protiv njih da ih umire. Turci su slali nizame, pa čak je jedan put upotrebili artileriju da ih nateraju na mir. Jer ono što su oni radili, pljačke, nasilje, to nije sultan odobravao. To su oni radili van zakona i van zvanične turske vlasti. To isto treba da se zna. Turci njih nisu ohrabrivali da oni plene, pljačkaju i tako dalje. Ne. Ali oni su to radili i to mahom. Jedno vreme je jedna albanska dinastija držala Egipat. Pa bilo je to, slušajte, nije to bila dinastija, nego jedan vojni zapovjednik. U Turskoj, koji je bio sposoban i služio kao vredan u vojsci, on je dobivao položaj, dobivao je pokrajine na upravu i tako dalje. I onda je on dobio, jedno vreme je bio upravnik Egipta. A to nije bila dinastija, niti nešto nasledno, nego privremeno postavljenje. Egipat za Turke je oslobodio jedan Srbin, Herceg Beg,
potomak one vojvodske dinastije iz Hercegovine, koji je prešao na islam po Turcima i postao paša, Herceg paša. On je osvojio Egipat za Turke. Također, oni tvrde da je u srednjem vijeku postojala nekakva Albanija pod upravom francuskih plemića. Ne, nije. Apsolutno ništa. Bilo je tih Albanaca u Italiji kod Palerma i ovamo kod Lukanije u Italiji, ali to su bila naselja, to nije to bila nikakva administracija, niti se to moglo nazvati nekom državom ili nečim. Bilo je, jer nisu svi sa Sicilije došli u Srbiju. Ostao je dobar deo na Siciliji, kad je Đorđe Manijak ih poveo ovamo. I oni se posle pojavljuju tamo. Italijani su im kasnije dali da imaju jedan svoju školu i na šiptarskom jeziku. Šiptarski jezik koji danas oni imaju je ustrojila Austrija. Oni su govorili nekih 16 dijalekata i nisu mogli da se sporazumiju jedni sa drugima. Pa je Austrija, da bi stvorila od njih neku državu i naciju, napravila im je zajednički jezik i pismo. Pismo koje su 1908. godine sazvali njihove šiptarske prijatelje, Austrijanci, u Bitolju i predstavili to pismo kao šiptarsko. To je uglavnom delo austrijskog konzula von Ipena. I od tada oni imaju to pismo. Do tada oni su pisali srpskim pismom. To je najbolje opisala gospođa Toleva u svojoj doktorskoj disertaciji, jedna Bugarka, koja je pregledala sve arhive bečke i otkrila kako su Austrijanci pravili šiptarsku naciju. Toleva je bila ubijena kasnije. Mislite da je bila ubijena? Ubijena, znamo da je bila ubijena. Ona u toj knjizi iznosi tezu da su Austro-Ugari stojali iza albanskog nacionalnog buđenja i stvaranja nacionalnog. Jest, to je dokazano. Da. Jer oni sami nisu mogli ništa da urade. To su im Austro-Ugari sve uradili. Također, pominjali ste malisoarska plemena. Neki od njih imaju srpsko poreklo. Pa većina. Većina Malisora su srpskog porekla. To je dobro znao i crnogorski knez Nikola, koji je pokušao da iščupa Malisore od ostatka Šiptara. Nije uspeo, jer je on znao da oni nisu Šiptari porekla. To je vjerojatno sprečilo kralja Nikolu to da uradi katolička vera. A nego šta, katolička vera jest. A to je Austrija, tu i Vatikan su oni to nadzirali. Znate, oni su htjeli da stvore jednu katoličku naciju od tih Albanaca. Kada prvi put Albanci dolaze na Kosovo? Ja mislim da su oni tu stigli negde prvi. Naprimjer, evo, 1455. godine bilo je 46 kuća na celom prostoru Prokletija na ovamo. Tih 46 kuća nisu bile stare. Prema tome, možda se računa da su oni u 14. veku prvi ti Šiptari, možda bi jedna kuća ili dve, sve naselili na Kosovo i Metohiji. Ne ranije. Jer ovaj turski defter je tačan i ne može se on negirati.
kad oni na broju od na broju od 12.840 srpskih kuća ima svega 46 šiptarskih. Pa sad, kakva je to razlika? Znamete? Dosta Srba su i albanizovani od strane Albanaca. Jesu. Čak i cela neka plemena koja su u vreme Turaka prešla na islam i onda živjeli su tu zajedno sa Šiptarima i proglašeni su za Šiptare. Pošto su bili već muslimani, nisu mogli da se drže sa Srbima, nego su se držali sa Šiptarima. A to je zbog vere. I dan danas Srbi i Albani imaju problema. Jest. Oni se boje da ne oživi srpski duh, stari srpski duh. I cela severna Albanija mogla bi da se izjasni kao srpskog porekla. Ne samo Skadar i okolina, nego i cela severna Albanija. Jer to nisu etnički Albanci. Da smo mi nešto radili na tome, drugčije bi stanje bilo. Evo, mi nismo ništa radili. A koja je istina vezano za Skadar? Da li je Skadar srpski grad? Skadar je srpski grad. Skadar je bio više od 1000 godina predstavnica Srbije. Grad koji je najduže vremena bio predstavnica Srbije je Skadar. Pre par godina albanska televizija je nešto snimala u Skadru i oni su tada priznali da je Skadar 750 godina bio predstavnica Srbije, u stvari više od 1000 godina. Jer i u antičko vreme on je bio predstavnica Srbije i u srednjem veku je on bio predstavnica Srbije. E sad, ja koliko sam saznao da se na Solunskom frontu Francuzi su tražili od regenta Aleksandra da se zakune da neće posle rata tražiti Skadar. I da je to bio uslov za isporuku pomoći srpskoj vojsci. I Aleksandar se zakleo da neće tražiti Skadar. Zašto je Skadar bio toliko bitan za zapadnjake da ga mi nemamo? Pa to je naš izlaz na more. Bojana je plovna reka. Skadarsko jezero, to je najidealnija pomorska baza. I odatle to se širi na sve strane i druga stvar, bez Skadra i okoline Albanija ne znači mnogo. Njihov projekat albanske države šiptarske bio bi prazan. Znate. E sad tomu je to. I ispod Skadra su grobovi srpskih careva i kraljeva koji i danas postoje. Tu su i bogomolje još koje su ostale neporušene i tako. A takođe, danas Grci tvrde da ima na jugu Albanije dosta Albanaca koji su bivši Grci. Ima. Ima dole na jugu Albanije, ima jedan broj Grka koji je isto tako u vreme Turaka prešao na islam i posle su proglašeni Šiptarima. To stoji. Slično kao što smo mi na severu, tako se desilo i Grcima na jugu. A da li su neki od lideri OVK bili Srbi? Poreklom? Da. Jesu. Pa Tači je poreklom Srbi. Njegov pradeda je bio srpski sveštenik.
Tači dolazi iz Drenice, iz najokorelijeg albanskog mesta. Da. Zašto je Drenica toliko okorela što tiče albanstva? Pa tu se nekako okupljali ti njihovi razbojnici. To je bilo neka vrsta njihovog zbornog mesta. Znate. I zato je to tako. Oni su tu u Drenicu došli negdje u 16. veku i tu je postala neka vrsta njihovog centra okupljanja, djelovanja. Postojali su planovi posle Drugog svjetskog rata da Kosovo pripadne Albaniji? To je plan bio u glavi Josipa Broza. Josip Broz pošto je rasparčao Srbiju i od Srba napravio 3-4 naroda, hteo je da je Kosovo i Metohiju preda Šiptarima, jer je to kolevka srpske duhovnosti, srednjovekovne države i kulture, da bi posekao korene srpskoj naciji. To je postojalo. U vreme Drugog svjetskog rata Šiptari su proterali veliki broj Srba s Kosova i Metohije. Na kraju rata komunisti su zabranili povratak tih Srba svojim kućama. To ti sve govori. Zašto je Josip Broz bio toliko antisrpski nastrojen? Pa, njegovi mentori, oni se uglavnom oslanjao na Hrvate. I druga stvar, on je 1943. godine bio u Vatikanu i potpisao ugovor sa Pijem XII. Zahvaljujući tom ugovoru, on je došao na vlast. Englezi su tražili od Pija XII. Da napusti centralne sile i da da javnu podršku saveznicima, jer će to da utiče na katolike u svetu. Pije XII. Im je rekao da ne može zbog Jugoslavije, tamo je izvršen zločin, genocid. I šta će biti ako Mihajlović dođe na vlast, šta će biti sa katoličkom crkvom. I onda su Englezi tajno doveli Josipa Broza u Vatikan i napravili su ugovor. Broz je obećao da će zabraniti istraživanja, prebrojavanja i pisanja o Jasenovcu. Da će zabraniti svako svjedočenje i pisanje protiv katoličke crkve. I da će betonirati sve jame gdje su ustaše bacale Srbe, da ne bi bilo prebrojavanja i opela. I to je uradio. I da će postaviti stepinca za partizanskog sveštenika. On je ponudio stepincu da bude sveštenik partizanske vojske, ali nije hteo da prihvati. Znači, Tito je znao tokom cijele svoje karijere da je duguje zahvalnost Vatikanu. Pa da. Zahvaljujući Piju XII. On je došao na vlast. A ko je istina o identitetu Tita? Ko je on u stvari bio? Poljski Jevrejin koji je rođen u Brooklynu kod New Yorka. No. Iz New Yorka je otišao za Moskvu. I onda, pošto je on govorio, znao je poljski, njegovi roditelji su kući govorili poljski, znao je jidiš, to je onaj dijalekt nemačkog jezika što su Jevreji upotrebljavali, ko je znao jidiš, mogao je se porazume sa Nemcima. Znao je engleski koji je naravno naučio u New Yorku. I kad je došao u Moskvu, onda su ga njegovi Jevreji gurnuli u spoljnu obavještajnu službu NKVD. I on je na prvoj dužnosti bio u Kabulu, na drugoj u Teheranu, na trećoj Istanbulu. Eto. Iz Istanbula
Kominterna ga je poslala za Zagreb kao svog delegata da pomogne obnovu centralnog komiteta KPJ, jer se taj centralni komitet bio raspao posle streljanja Josipa Broza iz Kumrovca kod Barcelone. 1939. godine. I onda su tamo se dogovorio sa Hrvatima i Kardeljom da stanu iza njega, da je on Josip Broz iz Kumrovca, a da će on da radi prema savjetima Ive Krajačića, koji je bio dupli agent Vatikana i Kominterne. Šta je onda sa zvaničnim narativom da je on rođen u Kumrovcu i da je bio... Nema veze s tim. To je bio onaj drugi. A onaj drugi koji je bio 1,90 m, imao je crne oči i debele crne obrve. A ovaj ima 1,70 m. To je baš razlika u visini. Razlika je i u izgledu. Ja sam imao priliku u Americi da vidim sliku onoga iz Kumrovca. Nema nikakve veze sa ovim. Nikakve. Druga osoba. Druga osoba. I kad je trebao da ide kod Draže Mihajlovića za dogovor, on nije smeo da ide jer je on znao da je Draža bio vojni obaveštajac pre rata i da je po svoj prilici znao lik onoga iz Kumrovca. Pa su našli čovjeka koji je ličio na onoga iz Kumrovca, pa ga poslali kao da je on Josip Broz i on je bio kod Draže, a ne Tito. Ali, recimo, izvorni Tito je bio Mašin Bravar. Da. Da, to ništa mnogo ne znači. Jeste, jedna presa mu je bila odsekla 2 prsta na ruci. I onda ovaj ima sve prste. Ovaj imao sve. A je govorio je čudan srpski jezik. Govorio je on srpski sa poljskim naglaskom. Prvi njegov govor koji je on održao 1945. godine je mešao srpski i poljski. Meni jedan Poljak rekao, kad smo mi Poljaci njega čuli kako govori, mi smo odmah znali da je poreklom Poljak. Ali šta je sa rukovodstvom u to doba? Recimo, mnogi Srbi i danas misle da je Aleksandar Ranković radio nešto za srpski narod. Nije. Aleksandar Ranković je bio prisutan u Zagrebu kad je ovaj došao i kad je napravljena ta pogodba s njim. I onda da bi bio neko od Srba tu uz njega kao opravdanje, on je uzeo Aleksandra Rankovića kao saradnika, potpredsjednika, da bi ovaj ćutao, da ne bi otkrio ko je on, šta je on. Također, da li je Tito prilikom pravljenja nesvrstanih imao pomoć Vatikana? Ja mislim da jeste. Veliki deo njegove politike je krojen u Vatikanu. I on je sprovodio. To je bilo prilagođeno prilikama i vremenu i tako dalje. Ali veliki deo njegovih političkih poteza vode poreklo iz Vatikana. Vi ste za vreme vašeg delovanja u srpskoj emigraciji imali antititoističke i antikomunističke stavove. Ja nisam nikad napustio antikomunističke stavove. Jer je kod nas komunizam bio najveće zlo u našoj istoriji. Razumete? A niko nije toliko zla napravio srpskom narodu koliko su napravili komunisti. I to se otkriva i otkrivat će se još ceo vek. To je činjenica. Šta ja to mogu? Razbijali su srpski narod, ubijali, progonili, sve moguće. To nije bilo kraja zločinu. Zašto? Da bi obezbedili vlast ovom probisvetu, čija je cela politika bila antisrpska. A kako je tadašnji režim gledao na istoriju srpskog naroda? Da li su je krivotvorili? Jesu. Nisu dozvoljavali da se bilo šta istražuje ni sazna.
Jeste. Naprimjer, kako su komunisti odnosili u Rusiji. Kada su došli na vlast, oni su doneli zakon, zabranili da bilo ko, bilo šta istražuje i objavljuje o istoriji Slovena što je starije od 5. veka. Taj zakon je bio na snazi sve dok se nije raspao Sovjetski savez. Kome je to trebalo? Tada su izvršene i neke arheološke istraživanja. Da li je način na koji su izračene arheološke istraživanja u SFRJ govorio o potrebi komunista za zatru srpsku istoriju? Nema o tome nekih jasnih tragova. Ali jedino što ste mogli da pričate, pišete, to je Porfirogenet, onda ovi švapski poltroni, kao čak nije ni Ćorović mogao, nego kasnije su njega. Iriček, na primjer, on njega je moglo da se dobije. A to je samo onaj deo antisrpski. I ništa drugo. Vi ste za to vreme u srpskoj emigraciji sarađivali sa istaknutim imenima i istaknutim intelektualcima. Jest, upoznao sam ih dosta. Bila je tu jedna intelektualna elita koja se okupljala oko časopisa Njegoš. On je izlazio u Americi. To je bio jedan jako dobar časopis. I tu je bilo dosta učenih ljudi, umnih ljudi. Ko je sve, na primjer, pisao za taj časopis? Ne mogu vam sad nabrojiti. To je... Trebao bi da pogledam, ne mogu sad da se setim. Imali ste prilike čak i da upoznate kralja Petra II. Imao sam prilike, naravno bili smo čak i prijatelji. On je jadnik bio, slomljen, izigran. Velike sile su ga slomile, nije mogao ništa da uradi. To je to. Njega je Churchill slomio. Jer oni su htjeli da postave ovoga koji je napravio ugovor sa papom. I kada je Churchillu jedan rekao, Englez, pa taj Tito će da uvede komunizam u Jugoslaviji. A on mu je odgovorio, hoćeš ti da živiš tamo posle? Kaže, neću, pa nije ja, pa šta nas briga. Dosta kontroverziju u Hrvatskoj je izazvala vaša izjava da je Zagreb u stvari srpski grad. Više kontroverze je izazvala u Srbiji nego u Hrvatskoj. Ja sam zbog toga ovdje u Srbiji bio napadnut, kritikovan. Međutim, Hrvati su objavili jednu knjigu Ilirski ratovi i Rimsko-ilirski ratovi i objavili su mapu na koricama te knjige. Tamo se lepo vidi Zagreb Serbinon. A tu knjigu izdala je školska knjiga Hrvatske. Što znači, oni su to prihvatili kao tačno i jeste tačno. I nisu se oni oko toga bunili, nego ovdje su se bunili. Ja nailazim na manje otpora kod hrvatske inteligencije nego kod srpske. A u kom periodu je tačno Split bio prestolnica Srbije? To je bilo u 6. veku. Za određeno vreme nije dugo bio, ali bio je. Bio je i sedište arhiepiskopije srpske i sedište vladara. A da li postoje tragovi srpskog postojanja na Istri? Ima puno. Ja sam služio vojsku u Istri. Pa sam išao po onim selima, izvodili smo taktičke vežbe. Razgovarao sam sa seljacima i sa ljudima.
bio sam iznenađen koliko ima srpskih tragova tamo. Ti stari i strani su poreklom Srbi. Srbi su živjeli ne samo u zaleđu Dalmacije, nego i na obali. I na obali, naravno. Dužinom cele obale, sve do Trsta. Koja je istina o slovenačkoj naciji? Da li Slovenci imaju veze sa Srbima? Pa oni su Srbi, samo što su oni se izdvojili kroz istoriju i vremenom pod drugim uslovima života, formirali se kao posebna grupa, ali u stvari oni su srpskog porekla. Slovenci su poreklom Srbi. I to totalno, svi. Oni vole se danas pozivaju na staru Karantiniju kao izvor svoje... O, dobro, to je bilo predeo, koji se tako zvao. Ne vidim tu ništa loše. Ništa specijalno. Vi se ovih dana bavite izučavanjem podunavske kulture. Jest. Jest. To tek treba da dođe. Ima neki projekat, ali o tome nećemo sad govoriti dok se to ne ozvaniči od strane vlade. Ima neki projekat koji treba da se time bavi. U kojoj mjeri je podizanje hidroelektrane Đerdap onemogućilo da arheološki istražimo Lepenski vir? Pa jest, potopili su. I oni su nešto premestili, ali nije to više. Naprimjer, UNESCO nije hteo da da zaštitu onome Lepenskom viru koji je premešten, jer smatra da to nije originalno. Jeste. Sad, šta da vam kažem? Nekoliko arheoloških nalazišta je uništeno za vreme Tita. Lepenski vir, Banjica, Vinči su napravili atomski institut, pa sad deponiju. Na Banjici su zabranili istraživanje. Tamo gdje je bio najveće nalazište pismenosti stare srpske, tamo je izgrađena vojna bolnica VMA. To je. I onda naravno to se gube se tragovi, gubi se sve. Da. Sistematski je uništavano i rađeno na tome. Lepenski vir spada u jednu od najstarijih civilizacija Evrope. Jest. Jest, ali ima ih još nekoliko u Srbiji. Još nekoliko, još starijih nalazišta. Još starijih? Još stariji od Lepenskog vira. Samo nisu obrađeni. Nije to izneto kako valja na videlo, ali ima. Evo sad jedna grupa genetičara, oni uspostavljaju poreklo srpske nacije 26.000 godina. Da od tog vremena mogu da prate. Imate kod Mionice Šalitarsku pećinu u kojoj je nađeno prisustvo ljudskog življenja 28.000 godina. Pre 28.000 godina. Imate toga još kod Trstenika i tako dalje. To su mesta koja čekaju istražitelje. Među lokalitetima koje ste pomenuli, neki od lokaliteta o praistoriji ovih prostora, nažalost, nisu danas u Srbiji, poput Vučedola kod ovog Vukovara. Da. Pa nije ni Butmir. On je u Bosni i Hercegovini. Kako god okrenete, rasparčano, opljačkano, to je to.
Kako gledate na renoviranje Narodnog muzeja i način na koji je to urađeno? Nemam o tome pozitivno mišljenje. Taj Narodni muzej je bio 20 godina zatvoren. Zašto? I sad tamo su postavili nešto što se može slobodno reći nije ništa. Kako mislite nije ništa? Pa ono što oni tamo postavili ne znači ništa. Nema nikakvog značaja, nikakve važnosti. Obični neki predmeti bez veze. A da li vama i ostalim istraživačima daju pristup arhivama i građi? Nisam ni tražio. Ne znam da li bi dali ili ne, ali nisam tražio. Pa ne mogu da kažem jes ni nije. Često u vašim emisijama i predavanjima kažete da se mi moramo u našim istraživanjima, da se istraživači u istraživanjima moraju malo više okrenuti istoku. Šta mislite pri tom? Mi treba da se okrenemo sami sebe. Jer teško nama bez nas. Istraživanja treba usmeriti na istok, a to je Bliski istok, Indija, Pakistan i tako dalje, i Egipat, i Irak. Te zemlje treba sve da budu obuhvaćene projektima, istraživačkim projektima. Tamo postoje vrlo veliki srpski tragovi iz davnih vremena. Toga ima kako hoćete. Kada su ovi fanatici muslimanski razorili Palmiru, onda je Kljosov rekao Rusima: jel vi znate da je to naš grad bio? Palmiru su gradili Srbi. Postoje, kažete, i tragovi Srba u Iraku. Ima, i to dosta. U Iraku, Iranu, ceo istok, Turska, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Indija. Ima koliko hoćete. Da se formira 50 ekipa i da se pošalje u 50 pravaca. Ne bi mogli da završe posao. Toliko su veliki srpski tragovi? Toliko veliki. Ajde. Da li postoje tragovi o dolasku Srba u Kinu? Ja mislim da postoje. Je jedna dinastija u Kini bila srpskog porekla u antičko vreme. Kinezi taj period nazivaju Babilonskim periodom. Jer Babilon je tada bio prestolnica srpskih Arijevaca za Aziju. I ima tamo nekih znakova, ima tamo nečega što bi trebalo vidjeti. No. A u Japanu? Ima tragova. I onda, pazite, jedan od znakova koji je kod naših starih Arijevaca bio prisutan jako, to je simbol izlazećeg sunca kao večite energije. To je svastika. U Japanu se nalazi svastika ukrašena na jednom spomeniku. To Japanci nisu upotrebljavali. To nije njihov simbol. Također, jedna od stvari koja je misterija i to bih želeo između ostalog pred kraj da vas pitam, jeste i boravak Srba u Indiji. Boravak Srba u Indiji, cijela Indija je bila u vlasti Srba. Tamo je bilo je nastalo vremenom i mešanje sa domorodcima. Vi imate sada u Indiji jedan arijevski stalež koji broji 100 miliona i koji sve drži u Indiji. Taj arijevski stalež je nastao mešanjem Srba i Indusa.
To je ogromno što tamo može se nađe. I onda imate vi u Indiji još sela, mesta gdje govore srpski. I možete s njima sporazumeti na srpskom jeziku. Srbi se pominju i u starim indijskim epovima. Pa nego šta, pa to je sve vezano za Arijevce. Ali zvanična predstava Arijevaca je da su oni bili nekakvi plavi, Germani, Nordidi. Kako bi običan čovjek zamišljao. Bilo i plavih i žutih i riđih i crnomanjastih, bilo i svakakvih. Ali da su po liku svi bili ono što bi mogli reći srpski tip, evropski tip. Postoji teza o hiperborejskom poreklu Srba. Da su Srbi došli iz severnih krajeva. Nema tog ništa. To je fantazija. Ta priča o hiperborejcima je jedna obična fantazija. Koja ne počiva ni na čemu. Ima tako ljudi koji lansiraju koje kakve ideje i to posle ostane. Ljudi to pitaju se šta je, kako i tako dalje. Nema tog ništa. Ne može se tu govoriti o nekim hiperborejcima kad mi ovdje imamo 25.000 godina prisustvu. Znamete. Za kraj bi želeo da vas pitam u kom pravcu bi želeli preporučili mladim istraživačima da idu, koje arhive da proučavaju, gdje da obrate pažnju? Treba obratiti pažnju na Indiju. Na Indiju, onda Egipat. Treba tu dosta da se radi, jer je prisustvo naše u Egiptu vrlo široko. I to trebalo bi obraditi. Jednom prilikom u Americi upoznao sam se sa jednim Egipćaninom, koptom, koji je bio došao tamo na neku specijalizaciju. Kad sam ja njemu rekao da sam Srbin, da se bavim istorijom, on je mene pogledao onako čudno i kaže: gospodine, nemojte da se uvredite, ali ja moram da vam kažem, vi Srbi ne znate svoju istoriju. Istorija Egipta ne može se piše bez Srba. Ja nisam znao što da kažem. U to doba još niste imali ova saznanja koje imate danas. Da. To je to, rode moji. Gospodine Deretiću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.